Shiya abantu abaningi bekhexile inkulumo kaThabana Hlatshwayo ekhuluma-ke ngabalaphi bendabuko okuyizinyanga. Uthi ayikho inyanga la eSouth Africa ethi ikwazi ukuphatha umuthi wangempela. Kusho uThabana Hlatshwayo-ke laphana-ke waphinda-ke wayibala waze wabala-ke yena-ke no-Dr-ke laphana-ke u2+2 owaziwa kakhulu-ke ngapha-ke kwaMhlaba Uyalingana. Uthi-ke kodwa-ke ayikho inyanga ethi yazi umuthi la eSouth Africa. Labantu bayiqedile imali zabantu. Kusho uThabana nanto udaba awuyizwele. Libenqinisa ikhanda into ekuthiwa inyanga aninayo eSouth Africa amasimba zonke lezi zinto lezi uma ukuthi wena ubone ngathi hayi mhlambe ngiyadelela kulungileke uthi ngubuze kumbuzo njengoba lezi jwa lezi zihlezi khonkotha zithathelana imali enengaka zithathelana imali enengaka kuthiwa njengoba athatha imali yenu kuthiwa hayi Musa Sabelo uthi uyadlala lalela ndaba mina ngintshele zonke inyanga zenza la eSouth Africa amasimba zonke lezi zinto futhi inyanga yokuthi angixolise ngayifundisa ugogwayo ngalelo langa inyanga engakithi akuxolise mina ngayibhoshisa mina ngintshela 99 nonke futhi nizinyanga inyanga engakithi axolise ngabe nguhudise mfana wami 2+2 kuyale malala phezulu kuyale ko Dr Mkhulu kuyale amasimba zonke lezi inyanga utshelwa yimina zonke lezi inyanga ziwumuhudo nje amasimba zonke lezi inyanga mawuthi uyangiphikisa woza ngibutshele mina ngokutshela one by one